What's sorry for no one answer? Listen, and then I go for other cause the bay. On the boat, or the name of Yasida, this our child, Manasaka, and I. No one wants a one. Here you might make it. One by boss would I hear you burn out the marriage. Oh, you father say, one will be so fancy. I mean, why, I am Musu Papa. I want you go up on side, or you go up. Adom 106.3 FM. Fancy, a chichi sauce, near won't come. Akasimano eduna na nondu abortion so nondu mpemu na ya sorry so but ene ye ukwada ene ye dwada ewo melcom ene ye dwada ewo melcom se ure fia mekayo se ukwada edikan ene ukwada etoso miensa bosumi bia no ye dwada esenti bowra melcom shop bia na enkankan se ukuta super saver card. And no, say, Udidra, Tonyama, 150 Ghana cedis, any a chira, yama 5% discount. And say, wow, Kuta super saver card, no. To Tonyama, a bro, 150 Ghana cedis, we 5% discount. And you tell Munsuswa Udidra, mane bro, 250 Ghana cedis. And also when you 10% discount. And that is a Munkuta card biano where the drama number 250 Ghana cedis. When you 10% discount. Then in Susan Sheka Kra Ewo home Malcolm where Ghana shops and then you drag that Bura Malcolm. Now fei ebusha fam pesa mo dem ho share Fidelity Agency Banking ni mu no. Biso abom nka yes akwanya no eda ho. Ya ho hia na business registration na fei minimum float of 1000 Ghana cedis. Commissioner Benya de Bubruja. Afei so 10,000 Ghana cedi insurance cover ho with me enye mu chefa. When you nkomo hu na openchiremu a for 0501 291 387 0501 291 387. Fidelity Bank, believe with us. I didn't know I one Grace Homeopathic Clinic make up for the amount. Fabra na yensanum fama. Brian, the Mama Unkwa, and I'll be to Yahuka. General Consulting Laboratory Services, General Body Scan, Physiotherapy, Dietary Counseling, Inano, A free, Madina Kachabo, and a Grace Homeopathic Clinic, Yachi Kwan, Madina Kachabo, last stop. Fre, your number is 0556 181666. 0556 181666. Now. Only Grace Homeopathic Clinic and train and come on. Grace Homeopathic Clinic, a mission from God for humanity. The Ukuta Vodafone dial star 700 hash. Nothing. Vodafone too much data no extra. 10 Ghana cedis we 3 gigabytes of data. 20 Ghana cedis we 8 gigabytes of data. 50 Ghana cedis in we 20 gigabytes of data. It is a Zoom meeting so Netflix series as a show. Yeah, person with the internet here be Vodafone too much data be wow. And stay connected with Vodafone. Vodafone, the future is exciting. Ready? Name Kyle. Kunya papa pa bit media CC wo hall. Ana so front desk hotel.
Latex foam at 1 seater, 2 seaters, and a 3 seater L-shaped sofa. Ediaba. F colors bebre. There were one so. Anti-baby, Nebebo. Latex foam, your partner for life. Yeah, MTN so no. MTN content manager no. I star 175 hash. Subscribe onto one service. A woman service for François Ba. Then also subscribe now François Ba. Afei ebe kakra no na afei onkai subscriptions no ye numpo onkai. Senti star 175 hash. MTN content manager eboa na subscriptions ni na won kan bia fa ko. It's one short code to do it all. Ya wo hia na the account ya wo hia no delete free. We there for you everywhere you go. COVID-19 ya no ho. And then on chese loto no ye jaitwa. Bisa you are 05 CJ still no an ye ginam. Ye twapa, ye nya twa so a ye di. Twa ne bafu no adi ne bafu. Kwanti awa befa so etwa loto. We NLA 590. NLA 590. Oh, dial star 959 hash. Our phone so network dia star 959 hash. Na fei wacha. U phone so a udi so a phone so a na do sika no ye dey. Ye dey amount. Tia. And also betimi akọ www.590mobile.com.gh. Na fei odi ho ahyem abribia utimi twa. 590 mobile is the new normal. Adaba for amode omo adan. Star assurance. Wamoda pa. Yeah, driver now do ho abo. Star assurance oda. It's ancestor motor policy no eboa wo pa. Yeah, driver now utwe ni ko benkum twa ni ko nifa. We refuse who kakre bia obi di na san be sound. We here star assurance. I'm not beginner wachi. And you just the driver for more from home and shame. Sign up today. It's answer behind a happy driver is Star Motor Policy. Star Assurance, your solid partner. Pensem and then acquire Y'asem Nie. Etel Tigo Adaroma. Yeah, extra. Big time data extra, fuse extra, unlimited. Yeah, we answer what dial star 111 hash. Etel Tigo no so. Star 111 hash on your Etel Tigo, and you get to choose your plan today. Etel Tigo, life is simple. So who are there? Oh yeah. Adom 106.3. Watch it so about. But mama fancy ana fe yentwetwe enkomo. Me mama abna donko. Ah. Sanso and Aminuanom Rollins Eshen, Frank Eshen and Doris Eshen. Doris your bayi wasa sa nyuma ye bo nyina no asa na wodie. But yeah. And one I mean Alfred Amu etwetwe enkomo na wade amani free Alfred eskuma on Esumandua bata won patemu ha. Good. Ma honey Bremai Esumandua. Okay. Wade hon mama ne bo ebe boy yen. Ebusa for studio hey oko Facebook. Obetimi ahwe. Join me on Facebook Adom 106.3 FM. On Facebook Adom 106.3 FM on Facebook na fe YouTube. Na bekam komotwetwe no eho. Enra to say or manfo say or momwame na yenso ebusuan asene but na pay yenjimre na fe no mo entwetwe enkomo anjabna
Bama on so kakra mame. Why? When you cry, trembler from. Apumbo corde. Pacho, yeah. The Yamiasi. The Yamiasi. And many Alfred Kasai. And I'm yes, on Famumra. Nana pay or the Moaba. Na Moa hey, Mesha Sefri so, Nafi, Waboy and Komokakra. Mofrey, one more sem bra, one more near Dikain, near Tosumi, no, near Tosumi and Sa, one more Eshim, quite on Papa Crafa, so Eddie Frimu, Yawamrekakra, into Boyimu, Antiabna. Yo, who's a fum chemo, Bijama blow. Ya, brow. Ah, Boko, na, bra. Atema on so. Yo, a bra, mo woman friend, Doris, Mom won't not pay more. Na Doris or ban, on answer ya na a chelcan. A chelcan ama or ya bassa, ya plena, a chelananqua. I a cran, answer now, Bell Doris, no son of Frank and Rollins. Oh, you know, I'm Frank. Doris and I'm Frank. Doris na penny. Pacho. I see. Doris in Bonamona, and son or more Franca. Pacho, and now, name feel like a cry, na, night on whom, and yes, whom. Yellow Fufna. Fufna, yeah, you know, yes, I am Fufnabia. No, there, as no choir sabia. As no choir sinful suit. Ayasabia, or in a dre, I na, we jam to Majum Kakra. A chilly Frank so ba, no so Frank so old man and so ocan, and so Najunan. I on a chat Najunan oil. No so 9 clear, no sooner than I and see a pretty na. I drain no yaniki, said a woman and shall before Sibia, Sabi, be our bot damana. Well, yeah, well, you know who cry. Well, what would you choose from the obey? And now, you put Mother car, Doris, no. Me yet me young will dare. I ain't Naja, what to imagine. Yeah, I mean, never pay any ba. Oh, Frank, so. On so the matter, no sooner thou can. Eh, Abra Semni. Obia son can't your hand, Bia, or your quataya. Yet now quire Sabia, your quanka free eba. Obia son cadebia, Yaranoya, quataya. We had to do the yeah, no, upon the brass, my uncle Porton suffering. More came me. My ya, Mamus Kain answer. Be a sure ye. Adicha usan musu na musu frɛ yankopɔn da na don fani dua fomra ti yankopɔn adumala nkɔhwɛ a master bi obetichi ofiesman obetichi wɔ yɛ hɔ nti master no ban sa apomdin fo na wɔ small dobin bra kwan wɔde ahye na no dɛ baabi a otichi ɔbɛna sɛ kwan ya baabi wɔ hɔ ma ɔno ɔmema ho aso nti na melemi hompo na oba ka che committee nya opanyin wo fan asman oba ka che ro man ti bia me no kwaso ne mba ba asan wo nyina wo yare kwankwa ya baby nti de ma ka chiro meja oka che ma ohwe amfre ne nje ore wo de ne na ma odo ma ayi Samuel Shan ma oturu ho odo ho ba onso mukuru panyin ba nso odo Shan de ba okay why are the papa and mission? Other than them, other man, are on from now. I have a sour crinam. Oh, a quarter from one was I say, clear. Or do me be not, you couldn't know, and yard of us, and just I was here called Uncle Foot. Major, or the yellow Uncle Foot, or their command, Dr. Quaw, Nana Sofo. Was why I had the papa and mission on Nana Sophie Nala. Ma, also was say, clear. What ya answer? Now, what here quite in Tibetan, Wokocha and Fui, no what may be a couldn't there could do. What the hair quarry Wokocha scanning will be. What ban? And then I watch it nada, no, what the Frank. JJ wasn't no quarrel. No Wokocha and Nan wasn't a quick theatre, Wokocha and Nan wasn't about to her. If you don't soon was the Frank so quarry. This work which another, this was the bar.
na o twifre na no wo de dollars so nso wo no kware nso wo kutwa ne na je impa ba asa wo twitwe wo nan na misi ho me hwe ho na ne mu asam de kisanyame an min kan sesiala obra mara maka bra wa anka foro hon kisanyame yame na adumala wa hwe ho ama ukuri asesam wo yi hia ne da nda na awotwe na wo yi hia me ya ban sesi asiten ma ya diamam me de shropa entare na ade a doctor fu ada wurma hu abra hu bi mo wo hye ne hu adidimin no ho ndem wo nya odan ne wo nya bewe a wo kwa adunan antabna ye beba na ya betoa so me pese ye ba ye betoa so free bra da you try about odikan enan say obatan net was saying na fe you try na otoso mi no enso so na you try na otoso mi ensan so enan net was saying ye ba beto so e de efro ebusia join me e Facebook Adom 106.3 FM e Facebook na afi infoni ni bi ho ma afa de kire me ha no ma je say eni enyan enya de betimi ayi no e Facebook na we nu ye ebra wo nan no na ye ntwaye no ante abna sa na tie on we ba chonyo aya roho aya roho pa wara wo di mo ho di ban kwa woni na mi so am de ban mo ho mu so mi di do yen ye Nondo aba pa ho sima ma yenko na yenko fa dwadie kase ye ba ye beto anko twetwe ne so Nondo aba o mande sema mache emamu nyina atena se Adom 106.3 FM adwadie kase bre aso ene eye wukuada ote adwadie kase bi wanko bre FM Azim asase FM opanda na Tobu FM ewo atebu miam de brem midi ene bafo oredo amo yes asia Registrar General Department won sisa afie bia wode eye adwuma se enkopim July da eto so aduasa ba ko na adwumako bia ede won mo eto ho enkontabo ni ade ababedan no wo se nam se COVID-19 yade na setra na etre ekọ animunti no watwe akọ akire akọkopim December bosom ne da eto so aduasa ba ko ene sese enwumako nyina no obia ebomoden ede neto ho nkontabo ababeto no anim we eho akọkọhie san se COVID-19 yade no ekọ so no enwumako dodo no na wontumi enye won mo efficiency mu Ghana stock market in penifon so echirima oso no nkutabo mu no efi opepon bosom no bobesi June bosom no mo no stock market adwadie hu sese no etiko fam ohanchemu edunson na wohwe se de amaba na eye COVID-19 hu sunsanso a achiasense wiase aman enwako nyina ekom no na ama enwuma enso entumi nsori enoka hu bi na ababeto Ghana enwako so enwako ahodo so ama enne won musika semetumi akofam a stock market eye won so ensisem wo no aba efem ohantemu edu enso free opepombo tumi no abesi sebre ansane betu yesrebo no yehwese de anopai no yesese sika ewo dwaman so dollar no sesa no cedi enum empeso adoson enan British pound no sesa no cedi nson empeso adonu enan euro no sesa no cedi ensia empeso adonum enson ena Swiss francs no sesa no cedi ensia empeso edumienu yejina we so ede adwade kase na esi hanmo a abifa ankobra FM wazim asase FM opanda ena Tobu FM wo ate midi ede ba for radio amo kwankule no bo mitidom no me ansa brem besa ne ate yenka Adom FM 106.3 Adom 106.3 FM adwade kase na yede abre wo no yeto ankomotwetwe no eso a join me on Facebook oba penny mam penny nie medase or sharing live on Facebook or Kansas still alive and so sharing live ewo Facebook joining live on Facebook abra me de me ne abusuafo yi twetwe enkomo na yaboa wo mu joining me live on Facebook hu hia me pa joining me live on Facebook George Lamte sharing on Facebook George yada se pa Joyce Aka and so sharing Bra Network and so sharing live on Facebook Honorable Abedi Kwada so Kumase also sharing live on Facebook Efia Kwabua and so sharing live on Facebook joining on Facebook nothing
yantwetwe enkomo ma da itwa oba Doris ne nine ni awafa mu nyina echi mako kyerɛkyerɛ sɛ beyeyi na afei koduru doctor for bo wamane sɛ oba ne nine no ɛsɛ yetwa net usan no ɔyɛ mawerɛho na so wantwa so a nine no so ɔbɛha ho oboku ho kyerɛ wɔkyerɛ a mɛdidi ma akodurin so wantwa a oboku ho na mena dam da wontwa mo fi ho no wɔn ahotɔ nti na meyɛ mhyehyem na so meyɛ na ɔbaatan awɔla meyɛ dɔtambo meyɛ mu otwa nine de dikan a wo hu bai a ne nine mienu nyina eni ho net usan no ɔyɛ mawerɛho ɔyɛ mawerɛho pa da woni abien nyina lo sisi wo mpo ɔno mpo iya hwe ɔyɛ okura nkɔ ne nche wo atwa abien nyina no ɔyɛ ahmeto pa ni twa ne otoso mienu nso so nine ena ye twa ne otoso miensan nso so nine Doris mpo na ɔka akiri okay when you try ne kane Rollins eshan Rollins ne de wow okay o tso hoye Frank ansana nti twa Rollins de itwa wi ansana ye twa Frank de ansana ye bi twa Doris nso de Doris ne twa ne de mienu nyina no nti wɔn mu hwem ɛna mankasangasa masitenam etisan me pese wo ka etiefo nyina etie ya hwem won hwem na ma masitenam oyadi nti na ma be me de wota aban nan na ankrankru nyina wayim na wom na me ble nti na ma be ma solomba wajije ntu wa kakra wa da abram na so mi hia aban no mwa na ankrankru wo mwa na me da hwem free o ka wa sore ma sore ben na oko mukwa muslim kremo okay eno ana mi bisa Alfred wo mo papa nkore wo mo papa ho asem boye mu o he Alfred ka che say we free mu wo papa we film ofim mfie so ni ye wo mi 7 years ba che onyo ya odamodo obuafu bia yin ho na me hwa mfre nti masitena me no ya din din mam nti wom nkanka wo da bium wonye baabi nda ho na nka me be bisa no video ya sisi a ye hwe no Facebook join me on Facebook video asisi a ye hwe me hwe fie a mutim baabi a mote aya awerho ni sabi baabi a wo mo eja wo mo nan kura no eyi aya awerho wo papa du bia namba mpanyimfo wo bo eman an na sesara wo kura wo tantanaro nso anya papa biara nti na mwo na lebia baabi a wo batena wo egwar baabi oyi baabi a nti kisa wo bo Rollins mpo da no me ne da ana da me da na afa da ana da afa musulman pesa afa me baabi nda nti wo adwuma ben na wo ye mi ye ku adwuma ma mene enkwara no so enkasa kakra mene mi nuanom no nkasa mesan so aba ono okay good udin design ai Rollins kasagu mic ni medin ya Rollins Eshen Rollins Eshen what do you feel saying Alfred Rollins no where do you feel saying ono de o be 25 o eko Rollins no be 25 years oba no be 35 hey I'm buying and I'm say kito wo mumu no oba no the way na wo sa wo hwihwiri o ta konya no ma wo di asa hwe anu mo panyin yeah I'm crying I did 5
85. 85. The man. Jim FM. Rollins, my no casa. Rollins. No, because you are not. At the same. The see how to way. Say Sabi Obeko a Janan Bia. Quabe na Alpha Soko. Rollins. Ya Benanto, Edo Quartis, no. Edo Quartis, no Benanto Kankra. Or the crutches in Nanto Kakra. Papa. Crutches and Tumsum Papa. Frank. Osnen. Nada. Yeah. Yeah. Doris. Dada. Nada. Na chitu anu kakra. Chitu na ina abema. Doris. Na wo abema. Osnen. Ya mado. Who ye? O ma me say edin fe edasenum enyima. Edin fe edasenum. Aso mo hu abafra bo me fe de o na twato. Ma wo. Awo. Dem. Obasia. Awo besia. Awo benyin. Ma pato bo me ehonim awo abreben. Oh, we ya abra Africa kra. Akura no nya be afe. Na anyeye oka baby. Oh. Abato hona na la wa ahwe na. Jim FM. Wa anyeye. Ona ma etwere na wo no do no abubo fo me. Nta akura no wuni yem. Be ma be no ne no wo yi. Hu be no kura yin no wo yi. Anara mpo wa hu. Anara oduna adu mpo hu be yin no kura. Doris. Dada. Ben you know you saying yimin. Oyin. Yimin. Yimin mo. Ate. Yeah. Jim FM. Yimin. Nikunisu wele. Nikun. Tigo. Ma mimbie phone lines no. Na menja adwenkyere kakra. But Tigo be me wa ha na Yanji omanfo nso so eni aboafo nso so omo adwenkyere yenti omo kakra Answer na ebebie phone lines no your presentation na yepese ye edema ebusuafo yi antabna yenya niema kakra enya sika aka ho yepese yade shamonsa iwia ebebie phone lines no so na yade number atudwa na aboafo asende sika na yade amamo na mode akohwe mo ho enra me tie Alfred no e ka makoma tie enra no na me yese onfa mo mra na na pay wode mo abai enti me producers no e de niema no eba na join your Facebook na behwe dia ekoso studio ha antabna ansa na ebedru hosa no kura mutim Alfred catcher say enyam mabusuan mu nko na sebe saa kwatai ewo binum so wo ho a wo bie but kronum no kwan a wo mafa so agemo etisen wo eka ben mu ana so sene abusuan no etienti obi ampese wo beben mu etisen wo mu krom ho oh ye krom ho de oya adoye pa wo ben he nye da ho ya yeri nti wo men he wo ben da nda na wo twa wo de he ba no mpo
Mama ba na me boy him da sa wa announce information there ihe ya ba na no sin da o man panyin da ba ye bodu na mi pa ya data wo gonmu a wo twon he oya ya wabo ma wo ya wo je hia wa tu na ye fikal mi san na de na hu a wo sun wo su hu a wo be din so hu a ye din nti nyala won ye odo pa wo je hia wa tu pa me be oya oba na obe hwe ho obe bisa ho apom wo hwe ho eye pa na yes presentations no ase no me ma me Rosemary Athaman ma bra na mo man mic no ma me odin tade niema fufron so eka ho ma bato kasa gu mic ni ma me ma kwa ba bato sa ho ye de na me ase eno a wote ni say anapai odi ato ayen wa hai Adom ye wireless bia Adama commando me say 20 years ni Adom FM na kosoro ho na me say mana moko uso ansane all believers all night okay nti time bia se me say na me hu data what boko nti me wireless no member ni nyina bia anyim what Adom 20 years ni and the baby me your morning devotion we are na metina na ba asam no tama komando asam no tama komando pa na showing minyam na me showing minyam awu na apato kwatafu ho dokon ma hon mo won also ayen janka ho ja hwenkunafo hwenkunafo pa na ma super me gire me kunanyi kunu we na msha nti samete obi ne da na ma ka nti sanu baha ma brahon etam na sikaka krebi na on fancy worry na misha bosu there no nya so so me da me nya me what to say antibato so original ho na so achede nim emaye so original ho na so achede nim emaye Adom FM come up one so what come no do na mo aka no so fa pam Mati kwanda ho eja batampa da wase menyame awo ye hu awo hu ye hu sa ebeshiro bia enye obi anyi nkuntabu Jesus enye obi anyi immediately meeting zape na ye yes Mrs. Tana me you don't want to be a boy corner to one baby baba that show when you yam when I'm show when you yam no also show when you yam yeah that do show sa adoma a show for ba workers ni nara the doing na show so she one don't I'm bringing nara my servant to Hong Kong my grace in the Hong Kong my donation to Hong Kong my bring you around station on ta on en tebi ya da fane ni nyina e fa show de nyina amen amen Auntie Rose nyame hwa but no Auntie Rose ndo wase na waza aya ma he umwa ya ga abo he ndo wase pi mi bibia me ka kiro ya mini hira kase pa na mdemo onfa onye okase pa waza aya ma he nye mpe nya na obe
manga sa mabuso mpo ono mpo bia na wontumi ye obeye mpo a on ya da ma sesala yi mada wase pi amin shiro no owo na womba na wase fu ina do wase pi amen amen. Odi ho eye mia minia penny fata ba do ye dia penny we dia minimum ne da se ba na do ye pa dia ora Richard Brown oye CEO Zara 247 boutique Udru North Kaneshi dance bar one Barclays Bank no na edin hwanimu Osebo ene esane mrane osebo so abeto achi me studio ha nana bacho ben mic no apeja niti no mame nana kwaba ye nia ahode wo ho Eradi Adom me hu wo na ache papa edin na me hu na edin na kakra papa mame mbisa wa amane na bonitia wa mame nana yo dike ubisa me amane a me da se say enora me was shop send our can ewo from Barclays Bank Zara shop yes many CEO ti me wo ha na me frame me no so kwabna and then ansan news bi a you adom de wo ho anka be su ama oti ate na me sante aden ero so de okohu okumase a obesususu ye de ko to Facebook ye video na de nyina no ebi enisi wo adom no eno de e mo bokra na mami bi ene ne ma miensa oka mu condition no situation ni na akyere me enti oka na fa na wanya tata ni so enti me kan fa phone into enti me frɛ Mike nana boko me kuza na say na me mama ka akyere me enti eno kre eno say ai eno so okay when omisa news for mama meto Rachel miensa ede amawo na mama ni gretri kakra na wotimi de twitwa no ho se bebe na obetimi de ahwe nkwala no ebi se de bia me kase so nipa obeya ade ama na so nyame ani a eso yama onu nipa ohun nyame obebie na wuhia no dakopem da obewu ede so pese wuhia nyame a wuhia onu a de obeso do nyame no fama onu no eso kade so nyame hirawa onyame be hirawo san ma ye fidi mo frase abefun sambre tibiti bi sa na medi yawo ebi se Ghana ha yinim se yempe enye ni pe nyina na tabi omuta ben wo mu a onya yarefo ye ne ye je o mato ogwa sif se omunye nipa enso me kase maybe Yesu ni esafo ne nam ye koto obi na we unifrani Peter bi say rade na we ne papa na ne mame mfun so nti na wo unifrani o si da bi se na be no nyakopon mu nyamba da di nti intaditi wo hoyi e twase ye na osuma ye na dwuma edwuma ne ne ye hin na ne ne ye yi nti ma na so na ija he de koto ene wona nura ne to ya nam kase Mike say ne woni animu no be deliver di ngu ha na no pe ye rade pe ne so mu ba ya ba na ya ba president jambo mutimini a amani nyine Rob Brown osebo nyame nhyirawo enti ebeja na for why presentation anti ab number 2 original hona no one wants to iwana I'm say you chair no so yemfa entimi mba okay bako timi abaha e wheelchair emono kra mono chiawa ehye adakam miensa na osebo wato wade sika aka ho ade aba antabna enti trase na fe yenti o ansa na osebo agyan ho dada oh for osebo uganda mi osebo oso medawase pi na wado ya ayeda no medawase pi mi bibia na maka inshira ya mini inshira
na Adom na mdemo ono shi wa nem won sin me yimpo asna maka chewanin nti amin shira wate on shira won yi na won be ina wasufu ina on shira amen nana nyamin shao and apparently was an you and I'm touched and hana meka niema bi a waye twemu but an apparently so was an you Richard Brown Osebo Zara 247 God bless you. 0302216561 0302216562. Jesus. Hello, good morning. Hello. Yeah, good morning. Good morning. Your family, Busiado Funo. About talk as a friend. The Casafi Suhum Akrabo. Yentio. A Penicas here. Yamayu my power, where they are bought on my Ghana. Medasi. Kwasienesa ye wonkrofobia we kura metua kase we kura ofam ye mbi omuso ye na wo hwe ne ma koso wiase ne ho kyira eda manfo so pa na metua ka chwa Nyankopon hira hwe abofra ba ko wu a obehu so abusuan na so ne abusuan abusuan do furu ma kra. Hello, good morning. Good morning, CJ. Yeah, but why Majesty, Majesty. I can find. CJ, now, what me get number there at least. Yeah, may the number be 2 just here. 50 Ghana and the Ghana. May the number be 2 just here. Because now, CJ, number say what's the Ocasa, no? Ocasa. I must say, Quatana, I must say. If we check it for baby, I'm going to say, it should be the way. I must say, I must almost share some count because normally, no. Uko villages are in so almost no. And so it need cases are problems in baby, especially me Okan's Makwana. Sometimes they go and say ABC. Mko if you know ye, you should almost no in never papa. If your boho has been almost me to every now one almost to 2 I'm more at least I hope say it now almost. Okay, may that's Majesty. Thank you very much for calling. Hello, good morning. Good morning. Pacho na imani. Nana ima kase free. Kase free grandpodom. Nana into. Pacho Nyankopon onhira wate. Amen. Ejuma papa woye. Amen. Oh. Ibia mi to voice kra na bibi. That's it. E woni pa dem bo manyuma ka. Anyhow. Nyankopon onhira. Fama me na mani to bra kakra bia me bia. The best thing. Why? Mate Nana, Medase. Hello, good morning. Good morning. Rapping every day. But why? But away your father, Equiapimini. Yentio. Yo, rapping no quarini. I remember about to do my pa or ye de bois or mine Kron Ghana, and I do my famous one. Somebody, I make kind of in there. Abofra ya ka born or casway. Listen, I now can those yes, and then that's a place. I think I bedroom. They may say, I do my for more than pa because on how big or how what the best to anymore. See, I'm going to say, crowd and the Mayana and see, I think clear about a bush being Timun. Yamekan said, Yamesa, I don't know with my phone, and I am papa radio you buy Yamesa Christian baby. Me that's it. Me family frefwa o chat to but answer na no okay, my for anyway. Hello, good morning. Good morning, CJ. Yes. Nyame adom pacho wani. CJ from Charles in Kasasua. Charles Yenti. When you want to talk there, as much as my actually radio no position, so me hands free na shemuko no maybe na outside I mean say. If the way them not today, politician to wo boa here. Na ya ro ho mo ra ho wanda de bia me say obi so wetie mu 20 years obi so wetie mu 20 years ti tama e dey so akoma de na be sika so a de bia na me say mu sige me no ateto wande nti ya me hye ho de na ya me nka won ho ma ke bia la ya me ba ya ma ho sige madam ase baba Dwaso me da se pa na
So my crowd wa me fa number no entudwa number obetimi asend sika de abeboa ebusuan kitwa bi ensa ebusafo 0547 60 56 10 0547 60 56 10 0547 60 56 10 but any number obefre say o bibi kakra obetimi de aboa wo mo ora Bernardo dro nyako mia madamfo o say antiabna wasem no akana koma enti or the Ghana sika fufrey 1000 Ghana cedis kane 10 million o say ademamo na somna fahwe nkora no na fabi nso so bo hu getri se na be ya betimi akwaba na wetimi abehwe mofra no nti ora Bernardo dro nyako e de 1000 Ghana cedis e de aba se yemfa ma ho yenya ni tie so odofo bi nso so e de wheelchair ne baako asan so abeka ho enti ne nyina no yemboa eba number ni bio e 0547605610 0547605610 Jim FM. Anjabna wasema etwato mama wakwanya Oimpa de 10 million on the ban. That's my danasi. Danasi pi na wonwa ya wada abom. Medobi biasi. Won kwadu wanya mboya de mala. Na kama mi bi na mfanhwa mfre na ya zimam. Danasi pi ya mi nhira ho. Obi bia. Amen. Amen. Well, yeah, the best ha mamenda obi bia se madaroma. Se mabuame. Ma ya ye ebusafo yi adoye. Mamembo the production team also abaso. The production team. Listo Ekwajo Fojo, Joshua Tigo, Kofi Asan, DJ Awana, Akete. You will fight. In fact, Timmy, one boy Juma Pa, Alfred Amu, Yamin Shell, Emomono, Eman Rimfi, Wanya Mauniano, na Wanya Maurade, Wanya Mauniano, na Wanya Maurade. Number ni biwa sana sorry 0547 605610 0547 60 56 10. Sorry, na the Adom working happiness. Yeah, the actual. We need the Chief Jerry Forsen. My ref so my own account for Nsem Y'asem Nie. A woman on account Nsem Y'asem Nie. For those who talk to you about others, talk to others about you. Ma Minchia, Mr. Daniel Hayford, or your CEO, the Lodge Tavern. The Lodge Tavern. Mr. Hayford, good morning to you. We are here tomorrow. Have a good morning. Jim FM.